tondu mundurume enda guthathaira gutugirio gwitwo njamba gwitwo kihoti gwitwo kimenyi wa mothe kwirwo we niwe muthamaki we guku ati no gutiri ungi gutiri mundu ukihota ritwa ritiga we ora ikode maheni aingi manageria makaremu we no ukihota na ono rorare ho ariki gege we gutiri mundu ugora tawe na ni wonde kete nginya ni uthuthurite no kamenyeka we niwe na ni gutuite na ngona wamwira mundu macio ri so ora kwicigo cia kanu kama saji tarona haha ona hindi ogithie TV na wera mundu hey you are very smart uri na ndina confidence urari horo wa real life kana movie ndiani horo wa riri uria mutumia ogira gwaku nyumba ri ona amba nginya gwitua atumia ni maugaga uguo rauga mundu mebati kwi ni tondu wa kumenyera ni mamye mahikire na makiganira ri monaga ni wigire kwa muthuri guka oho no matiramenya atiri ni kihoto kiao no wathi kwa dogo ri baadhi toka hau wambaga kwa nugura ndagita njika wa uwe uko mushiki wakire gwaku ni ndo ID mathi kwa dogo kana kundu weru mweru ni megutoa agire mathamakaga agire mauta guthamara makinya ku magaba ni mauta gubanga wira mwena ucio tondu wake so environment ni rehaga artificial ID yani itari ya kawaida itari yaho ya gutura no ne guikara ndigikara aikoro araina ID ona thie weru mugeni uragwa ndugitura tondu riri au thiku tondu wa kega taba afa mukuru tondu wa excitement tondu ni kindu kieru ona muthuri angirikia mucii na akome ona iringa igeni riboti no irukira tondu wa excitement tondu wa waganu ketwita tondu wa mecia ba mundu ni maganu so ne hota guthoreka mbica na thwa kindu kingi riu agwetani riri oka ndagitari ndewa kwa mucii kihotaga no ndathie kameci kana njari ni kunu ni ngoragwo ndi njamba tondu wake mundu aharagirio wega mundu ni ogagiririo ngikane wa noti hende wigwa timu ya wene ngi home ciiraga mubira ri niguo ate ina home advantage tondu wake tikiharo tofauti tondu ni mashabiki re meku kundu uko timu ni igagiririo kumenyera environment hiyo ni nega kirwo we mashabiki ugithi kuria goru-ini haria ona tena hinya wa gubunga waigo mashabiki wa ukokombe andike magoiria mashabiki maya watiga no wafunga ba wele no wathi haria ukule mjumbe na warikia uhumbire urenda kuga muihurire wairu ni mataga ona ratumia mamenyere ha ona okorwo ni karumo ona kokereke na bara ne kaugiririo kanyamu ne karibanga wira kagugirio wega gwiririo gakinya haro akenda kwiganithio nako nakorora wira urenda kuga kungina kuo ne kugiririo na hotani nyoke hotana koresha kundu kuria kana gwatia wona mwikira bedroom mwikia oga embetaga tauru nginya na afu sume ha kidogo ndakuhubira muno wakiona vi shume okagera appetite no ronio muno ronio hanini ukona oka patatarenda kehitha ukona nginya nenda ukurira kwa hey wende kwanja kuria ndorire kwa ni kunjuraga kagie you see ukamasaji igo ya mundurume uyu unoka no hotire aje kuga haya uguo ni hotaga ni andu matamenyaga ukaji kwitikia kuya na confidence ni motivation no nginya arume meta kwa huno nginya motivate urenda kuga arume ni aho tikwega bũrũri muhiu bũrũri no ni kari arume muno na arume mangĩ agũthaitirwo mai gũthairirwo mai gucokaniririo mai kumasajo igo yao on nginya kamwira gaciugo kamwira weri ni ndino na mũndũ meta tatwirete twanatoka kuri beti